India ka yumthang ngariba leibak ahum haibadi Sri Lanka, Nepal amadi Bangladesh ta horokiba sahi nauriba nahasingi Gen Z ki political movement singadu India da si yaukloi hainingai leite. Maramdi India ki political culture asi sathina mutli. Power khak paina bohotna batu chathariba tongan ba thawng sing asina leibak asigi miyambu masina thokpadi ngamdana thamoinungda omraga saklaga leiribani. Matam sang lenga paira baleba kaya gilusing basing ihau horopo matamda haugatpa ngamkidaba kaisum sang yaukiba wari wari singadu aikoi gilusing basing na khangjinba phai. India da chatnariba political system asi miyamna pamnaraktre anau mahau amuk phawba tangdriba miyoi da lenga paibagi power sinaningwa miyoi lamdam sida kaya marum thorakpa ure. Masima hantakta pangthokiba Tamil Nadu State Assembly mikhalgi phalda miyamna khangmangamna khrabani. Superstar oirambadagi super politician oiraktuna state adugi chief minister oirakiba awonma mayam adu leibak asigi miyamna thagatnakibani. Yamna pamjana leibani asiguma tanfam masida Cockroach Janata Party haiba ama numit kharan yesida semlakpa uri. Social media gi mapangalasi yamna kanbana numit mari mangani sida social media platform am oiriba Instagram gi follower million trat henduna BJP Instagram ki follower dagi masing yamna satina henke. Party asigi Instagram post yankhai taruk thalakpa loinana laibak asigi oiba political culture amadi laingakna hiram kayada fail oibagi thong karem kathainaba video amadi graphic kayamam thagalakki. Megi tangtra tukta Abhijit Dipke koba political communication gi mahiroi amana viral movement asi hodorakibani. United States mahitam bamiyo asina social media platform X da miyo kayama register torokna invite toroki. Ahan badadi phagi jogai ki oina online hodoki ba thongasi India da naharol sing oiba safu kallaba social media movement am oire. Cockroach Janata Party haibasi Supreme Court ki Judge Surya Kanna hearing chattaba matamda thabak phangdaba nahasingna mobile phone sinaraga social media da sanariba lila kaya adugi matangda comment pirubada nahasing adubu cockroach kanadaba kanguni haina haifet panki. Kaina thangda judge asina soikiba adugi damaktadi sengdokpa leiki. Judge asigi ahanbagi wafamsing aduna laibak asigi naha kaya amada asawba onki. Makhoina political media platform sangsilaktuna laibak asigi political system bu karem kathaina ba horakki. Masida sunnatana matam sangna laingakna sengdok piraktraba Jamuna Turel phawba sengba horakki. Asumna telaba matam khara sida makhogi flower masing khwaidagi yamna oirakki. Haujikti wakat mayamam laki haiduna SK account su thingingre. Adubu Instagram gi flower masingdi ising ichawgumna jiri hengalakki. Matang asida panjaning wafamdi miyam gi thawgal tawbada power khaktada miyeng thamlaga thabak tawba mikhl da mai pakna bagi damakta nattaba pambai kayamam sinnarakpa mayam asina laibak asibu democracy gi wantuk lehendre. Na oiribasingna social media da sagalakliba ihu asina aikhoigi political culture da attack tawba hawrabani. Maming leiraba political party sing ngallingi matamda isa gi asoibasing adu chumthuk hawbana khwai afaba oigani. Natrabadi tongan leibak kayada thokiba ihu sing adu India da su thokloi hainingai leiti haibasi politician singna khangjinba phai. Nakalamromda India pumbagi oini yumthong crore 33 lakh 35 da afaba thaknaba tap water ising phanghananaba kumjal singani gi supna trama pangi India gi Independence Day thoromda Prime Minister Narendra Modi na hodokiba Jal Jeevan Mission nasi Manipur dadi Public Health Engineering Department haibidi PHED na official record ta state asig yumthong khudingmakta afaba thaknaba tap water pire haina marilina center lengak ta piramle. Haukiba kumja sol singani gi supna kun marigi December gi tang 93 phawbada India pumbagi oina household crore 32 lakh 33 khak afaba thaknaba tap water ising piba ngamli. Adubu Water Resource Ministry na Prime Minister na lawthokiba mission lasi makha na leibak pumbada sahi sigi April gi tang 12 phawgi manungda thamliba pantam madu phangnanaba matam yaithokki. Adubu ngasi phawbada mission asigi makhada India gi yumthong khuding thaknaba afaba tap water ising piba ngamdana leiri. Loinana haukiba India gi Lok Sabha gi budget session da Union Finance Minister Nirmala Sitharaman na mission asigi apun sinpham lupa crore 63 ka
0.0 ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2028 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2019ꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯒꯣꯋꯥꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ 2,60,000ꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯁꯤꯇꯥꯔꯥꯃꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯁꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 64 ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2024ꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯜ ꯖꯤꯕꯟ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ PHED ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ PHEDꯒꯤ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ PHEDꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯦ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯇꯦꯞ ꯋꯥꯇꯔ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ PHEDꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 3,000 ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯌꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯡꯅꯗꯕ ꯉꯝꯗꯦ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯔꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯈꯪꯂꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2019 ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯊꯤꯒꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯊꯛꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ꯫
मधु नत्रगति मियाम प्रजागी इहौ ngaइबो ओइ थोकनि इंडिया लेंगाकी पथाप कॉन्स्टिट्यूशन मियाम द पीबा हकसिंग अदु लाइबाक असि अवांग नोंपो स्टेट सिंगी मियामना मपुंग फाना फंगम ngamlibra अवांग नोंपो की स्टेट सिंग मरुइना मणिपुर मियाम ओइनेदी लेंगाक पथापना पीबा हक फंडामेंटल राइट सिंग अदु मपुंग फाना फंगम ngamdabagi असौ वथो ओइरि इंडिया गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर याउना ललहौबगी इहौ लेतिंगगी मंगोइना ललहौबगी इरांग अमदी मियामगी इहौ लेरको मतमदा नमथनबा लानमीद मियात मिपुल अमदी मियोट मिनेगे अहेनबा शक्ति पीदुना हिंचाई तंबा नत्रगा अमूब लो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 सेंबग लोइना एक असि चटनहंदुना मियाम हक खोंगोइना लिबसी याम लेबक थीबनी अमूब हिंसाई तंबगी एक असिगी चैथेंग मणिपुर मियामना ख्वाइदगी चावना मयुकनरी एक असिगी मरुमदा ललहौबगी इरांग लक्सिनबनी हाइदुना मरालैजित्रबा चिंगनबा मियोसिंग फाबा कापतुना हातपा अमदी फाकिबा मियोसिंग थीबा खंगदना मंगनकिबगी वथोक मसिंग खंगदना थोकरे तुंगदसु मखातान थोरलु हैनिंगाय लेते लानमीसिंगना ललहौबा नमथनबगी मिंगदा खुदोंचाबा लौदुना नुपी ओइबिगी इकाई खुमनबा मंगहनबिबा इमुंगदा थंबा ममल यामलबा सना लुपा सेल थुमना चिंगबा लुट तौखिबगी वथोक लांथोकसिंगी मिकप मिराव खोलगी लोइबा नाइदबा वथोकसिंग अचुम वयल फंगनबिनबा लाइबाक असि ख्वाइदगी वांग वयल संग ओइबा सुप्रीम कोर्ट victim family na mioi lising amaga changa henbagi wakat leiri victim family na wakat kiba casing asi ngasi phawbuda achum wel phangendra namsindun thambiri state asi da lanmi security force na lamdam asi ki miyambu laibak asi citizen am oina lobang ngamdaba amadi tumit kangum ubudagi sasinaba nongmai kapnabagi mihat fake encounter amadi extrajudicial killing chathaduna saram chatkili chatta miyamgi punchibu बली हमेंग पंखकना लिबसी याम लेबक थीबनी मसीदी मयाई लम हाइबदी दिल्ली द लेगा लोंगी चुली पाइबसिंग यथंगना चथरकिबनी दिल्ली गी लुचिंगबसिंग फी फिनाम पाइदुना मखोगी पुंगी चलोम द लेगा लोगी थवाई पांगलिब स्टेट असिगी लेबाक सिंगना मरम द मामदी मियामगी पुंचीदगी मखोगी हाई कमालमदी फमदुनि हेना लुमन लौदुना थौबुरुई ओइबदगी मियामगी वकत तबीना बलेरकिदबनी स्टेट असिदा खुलाइगे मुकनबा आम कंफ्लिक्ट लेरकिबसी सही हुंफु फजिलकले वथोक असि करिदगी ओइरकिबनो हाइबगी मरम खंगनबसु दिल्ली gi लुचिंगबसिना खंगसिनदना लालमीगी मापांगल सिनरगा वरोइसिन पुनम होटना हाइबसी स्टेट टेररिज्म ग पंखकनि लाइबाक असिगी लेंगांग पथापकी प्रिएम्बल द यावबा जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी अमदी फ्रेटर्निटी हाइबु वही मई यसी नॉर्थ ईस्ट इटेसिंग मरवइना मणिपुर की मियामना फंगम ngamlibra haibasi nainaba mathau tai मणिपुर दा हौकिबा कुमजा सोलसिंगनि सुनु कुलुमदोगी मेगे तांग अहुमदगी इखंग खंगहौदना चिन कुकी जोनर को टेररिस्ट की अपुन मसक्तम थुवाइननबा मखोइगी तोंगाम लेबाक नत्रगा लेंगाक अमा सेमनबा लंदादुना लमदमसिदा असुगु मिहात मिपुंगी थौदोक कया थोकि मसिना मरम ओइरगा लमदम मसिदा तोंगान अवाबसि थेंग कया तोंगान कम्युनिटी म्यूसिन मयुनखि असिगुंबा इंडिया लेंगा पथापना मियामदा पीबा फंडामेंटल राइट्सिंग मणिपुर की मियामना फंगम ngamlibra मियामगी हक अमदी जस्टिस फंगनबि हाइब खोलावसी ताबीबगी मुक्ता मखोइ मसा मसागी फमथोंगी खक्त खंदुना लाइबाक असिबु कांगोंग सेन बाइबसी याम लेबक थीबन मियामदा खंगनजबा अमा इपेक टीवी न्यूज चैनल असिदा तोंगान तोंगानबा हिरमसिंगी मतंगदा एडवर्टाइज तौबिनिंगबा मियोइसिंगी ओइना यामना चावना ऑफर पिजरी मरम अदुना एडवर्टाइज तौबिनिंगबा मियोइसिंगना ऑफर असिगी खुदोंचाबा लौबियु हिरम असिगी मतंगदा अपाम्बा मियोइसिंगना मोबाइल नंबर 9366127201 दा कॉल तौबिरक्लगा खुदोंचाबा असि लौबियु हाइना इपेक टीवी न्यूज की माइकैदगी मियामदा अपील तौजरी।